May ni som pani zirtom ni sang ni som ni pathum ani e Mizoram Journal thir tu le ngai thatu zong zong te ama sa in du sangna chibai kan buka cheu tun kar thole ni zinga tanga Israel Defense Force le Sinbet Agency ten Operation Seal ten aroti court name manga Gaza Strip Palestinian Islamic Jihad helte ten fai na an tho chu alakal zela nizan dar kwa thleng khan Palestinian civilian somthum le Israel mi pakhat kum somsari mi in an thi pha to ani Egypt malakna a Cairo khopuya in ka hai rotna le boruak tidai tura in piakna chu ala hlo tlinglo UN US le EU ram ta chuan civilian thina demin in ka hai nei thuai tura boina na sa zo ka thlen zelo nan boruak tidai turin an ngena US chuan Israel chu mani inveng turin dikna anei ati EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan Gaza atanga Israel ram kana le Israel sipaiten Gaza an beina chu titop thuai turin angena in ka hai siam wat atul ati US State Department thupuang tu Vidan Patel chuan Palestinian mi puite le poisoi lo thina chuan rilru achunna ani ti in Israel thil ti dan ero adem thu achak chuak du lova Washington chuan Paul panida chu mi pui torna thlen thei zonga chelo turin kan du in kan be se ani ti German Foreign Minister Annalena Baerbock chuan thisen in chuat tona chu tito vat turin angen Gaza Strip atanga Palestinian helho chuan nilai ni atangin Israel chu rocket le mortar zariat pathumin an kap towa poi akhoi ma in rocket za asom ko panga chu ka thlak ania zaruk somnin Israel ram athleng thung Israel chuan Iron Dome missile defense system in za som sari pakwa zet boru akalo kap dar mana ma se rocket then khat ero in mun poimo le in then khat adeng sia Israel mi pakhat thi in liam pasari anom pha ani Middle East Media Research Institute chuan Nimin Khan Islamic Jihad hoten rocket an kap lai video atlang zarani Israel indo thlona somli rual zat chuan Gaza Strip mi puizinga tran mun khwa chathin Palestinian Islamic Jihad hruaitu te thatumin an beani Palestinian Islamic Jihad PIJ te chuan tholeni tu ka an ho tuluk pathum te tha a anupui fanau te ka hlum ani nuwa nimina Israel sipaiten an hruai tu poimo ame Abu Deka deputy of Aliga chu achena building bom chirin an ka phlum vele ni nan soi Ahmed Abu Deka hi rocket le mortar manga Israel ram kana tura ho tu le thupetu berni in soyani Israel sipaite hian Gaza Strip hi missile mangin mun tumbik target sa somko pakhata an kap tin soya Popular Front for the Liberation of Palestine health chuan an sipai pali in nunna an chang to in an puanga Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan atul ang zelin kan mi puite veng him turin kan che zelang in bua seina kalme kani ala ti tadeu deu Islamic Jihad health hian Israel nena in ka hai nei an phut tel zinga an hruai tu ka phlum zelo turin an tia Israel hian kan ramle nam mi puite ti na tum tu ta chu then fai zel kan tumani an ti ve thung in ka hai ceasefire nei tura in biana in omzi anei thei ri lo Islamic Jihad palai Mohammed Al Hindi chuan Egypt intelligence official ta hruain Cairo khopui alutani Islamic Jihad pol chawni lovin Gaza Strip thunei tu te Hamas pol tenen ania Israel US chuan firfiak terrorist pola an puang ve ani France 24 News chuan nikum August thla ringot khan Palestinian somli pakwa tha ania Israeli thi an omlowati Gaza Strip lama chawni lovin West Benga po Israel Security Force ten firfiak achethin vai ma in beipui an chuamek bok AFP News chuan right-wing Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Juda durum pol Orthodox honen sarkar thar an siam nuwa buina hi achuak tharin boruak an tilumin an titang zualani ati Times of Israel chuan Palestinian Islamic Jihad helho te rocket ka wanga Israeli thi hi
Rehovot khua ni in he khua hi Israel Military Home Front Command Chief Rafi Milo chuan a tlo ngala Home Front Command kai hruaina thu pek chhuah zom that lo wangin bombshell tara ni lovin thil da khomna storage sa ni in rocketin adeng fu ni na soi Snot Negev Regional Council huam chunga Peter Kumsomriat pahnia upa bomsiperin a hliam bok Eskol Regional Council huam chunga ramdangmi kumsom thuma upa Israel rama inhlo fa chuan hliam atur bok Soroka Medical Center Bir Siba Enkolani Street khua rocket pathum tla in building adeng chenuala thile hliam ero anomlo nithum chung leka Israeli le Palestinian inkara in peina wangin Palestinian somthum lai thito in hliam somkwa pasari anom towa an boina hi ti top thuai ani lo chuan India rama Manipur state le Meitei le Zofa te inkara boruak angma in nunna chan le hliam tur an pun chho zialrin ani Israeli official pakhat chuan Islamic Jihad 10 rocket le mortar manga Israel ram an ka chung chu in ka hai nei thei ani lowang chan le zel an ni ang in biangna chu meipui nen ani ang ti in The Times of Israel a hril The Mujahideen Brigade in ti Paul Lian Vaklo Mediterranean Sea tuipui kamlama rorel tu tele Hamas ho te chuan Sujaya mun Gaza kho puibula kan sipai pani ka hlum ania ani pani hi Israel ram rocket kap tu ten ya midang pani point hliam an tuar ati Palestinian Islamic Jihad troi tu pani ka hlum le te hi Gaza chimlam Bani Suheila khua Al Sijaya mun Khan Uganis khobula ania Islamic Jihad rocket force ho tu te ni Muhammad Abu Dekale Ali Gali ka hlum na hi Islamic Jihad ho te chuan Zionist Middle Egypt thil ti ania Phubalak ani ang anti IDF Southern Command ho tu Major General Eliezer Toledano chuan Islamic Jihad helta chu bitumin beichun zomsel ani ang ati Nimin Khan Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Davis Sling Air Defense System hun puitoin Gaza muna Islamic Jihad missile dana le anjung kaina te chu kan bein tukin jinga Islamic Jihad ho tu pa le atha chang dol tu kan da tha kalo soifo tongin tu po Israel ram le akhwa le tui ti na tum tu da chu anlu chunga meipui chepin anlua thisen a chuak selang anmani ai or tu tenen ati cheu mai thole ni jin khan Israel sipai da chuan Islamic Jihad thel hruai tu lok pathum Jihad al Ghanam Khalil al Batini le Teres Iz al Din te chu anupui fanau tenen an chena building bom chilin an lo da thatwa mi somin an thi pha ani hetinga an ho tu poimo te tha an ni vele Joint Room of Palestinian Resistance Faction in ti te chuan nasazokin Israel ram chu Iran siam rocket le mortar mangin an kap zui ta chiam mai ani IDF thupuang tu Lieutenant Colonel Richard Hetsuan kan ram le nam mi puite veng him turin engpo kan tinga thlamuang taka kan khua le tuite omna turin kan beijel donani ati Al Jazeera News chuan Gaza Strip hian Palestinian makrado ni point panian chenga square kilometer zathum somruk panga le ka jaw adung mel somni pali awang mel rukania kumsang ni pasari tangin tuipui boruak le leilama Israel sarkar chuan a hual bet vekani ati Gaza Strip cheng damlo zani somkwa pani chu Gaza muna medical enkolna an nei theilowa then kha chu cancer tani in thi le dam kara cheng takme wani West Bank lama in enkol po phal anilo ni in Jisa Legal Center for Freedom of Movement chuan tu chu an siama Jisa ponilo adala physician for human right le Israel le al mizan pol ta chuan Israel thunei tu ta chu Ramri Beit Hanun crossing point hong turin an phut kumsang khazakwa somriat pakhat khan Palestinian zirlai tele Egypt Muslim Brotherhood ta chuan Cairo Egypt rama Palestinian ramthar beisin West Bank le Gaza Strip le Israel miten an lua sakram ta chule turin andina kumsang khazakwa somsari pakwa Iran Revolution buruak hrin chuani Iran hoten ral thuam le sumin an tanpuya
ma se an man rua le thil nei te chu tual cher do vek ani Gaza Strip a hmun pui nei in Jenin khua West Bank ate Lebanon le Syria rama te omin Iran official te nen indora in bipop renga soi thin ani tuna PIJ te chuan General Secretary Ziad al-Nakhala nein kumsang ni songpuriat atangin Palestinian Islamic Jihad PIJ Paul hi a hruaitan ani kumsang khazakwa somnga pathuma al-Nakhala hi Gaza Strip a lo piangin sang khazakwa somriat pahnih atangin PIJ che na sang pahnih atel chhotana Israel chuan PIJ ho tu tam tak alo that to ani he Paul din tu pa ber Fathi Sagagi Rafa Khua Doctor chu sang khazakwa somkwa panga kumkhan Malta a Israel spy Mossad ten an lo kap hlum to ani ni kumkhan an ho tu poimo Lalet Monsur le Taisir al-Jabari te chu Israel ten airstrike in Rafa Khua an lo kap hlum to boka PIJ ho tu te chu tha fo ni ma se arnghal bokin a thlak thin an lo tiangin hruai tu thar midang ten anon thlak le zel thin ani Israel tan Paul lian le chak tak ni lo ma se an khua le tui ti na tum tu ta chu an poi khoi na sat zol ma a tha da tha zel an du ani ber mai Israeli Army Chief ayo to puang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan kan thil tum le din na kan chianga min ti na tum tu te chu na sazokin beile zel an yang kan ban sei tak chuan fir fiak ta chu khoi hmuna po an mun atanga phi chuak zel kan tumani ati hetianga Israel chena hi soisel tu le thlop tu an oma human right thenka chuan Israel che dan hi hleiluak ti in an dem Hamas Paul a in Islamic Jihad te hi an tezoka mase Gaza Strip lama Palestinian thunun tu Paul poimo tak tharum man shrelowa an namtana zalena sual tua ani ngai thinani then kha chuan Israel le Palestinian inkara remna siam du lo tu angin an soi thin bok Israel beiturin Hamas Paul nen sam in phiazom tlat tania sui takangin an tang dun nget tlat thinani PIJ hian ral thuam hum le pataka che turchi Lions Den ti te kum sang khazukwa somkwa pahniadin Al Khat Brigade ti te le achangin Hamas Paul telawin anmal bei thin bok Khovelin firfiak Paul tin ko ma se ani chuan Palestinian nam pasal tha le zalen na sual tu te tia in voin anin ko ve tlat thung ani